Mwanasiasa Stephen Nyarangi nigo baburirie abarai bande usabana siasa Sorgongo rwa Gusii eyere Kisii Nyamira gochamo kurigia nakyo mu Gusii aranyare kwibekamo asingencho yamagenderero ase siasa ende yonsi egochigocha sana ase abantu be media yaito Gatembe TV samari tonguru mheshimiwa Stephen Nyarangi abagusiba minto asemwaika abarai baito bagusiba story gichinga kisaranse n'abarai baito ba Kisii turangirie umugabano Kisii no museneto Kisii turangirie umugabano Nyamira no museneto Nyamira ngwa kire president yaito ya Kenya president Dr. William Samuel Ruto ambiye muno asogotoera umwana itunka umuwakiri Julius Migos Ogamba kobe minister yetseni asaliro bali ya Kenya ekinturgo kira for granted wono ngo sabaiga abagusiba minto asemwaika abarai baito bagusiba onspi members of parliament leadership onspi abagaka bali bagambita bakuru mheshimiwa professor Ngeri munamangwa n'abarai bali onspi tori gichinga ki wetera samaskania manene yo borai bumugako ito CS Migos Ogamba kene bontu bador cinemas bali bakwanza kupwana mapema ngachikore cha 2027 indi mwanza kupwana botaraki katura kolera siyero boni katura kora twamani katura namaskani asomura ye president na barai bande bose bacholire etakorre mirimo igo oyo minto lengo mo deputy president goro kugashaba ekire president ya mwete binto iga burti byonsi bi agera so abo murima ona okura ngorusigwe intu nabagusi bari twa otele to kwanira mwana aho inki tu akonyegete asa matuka akwa yatukishi ajao intu to timagana sara kasi bono tukaranza nabarai baitu bagusi tusanze ne president William Ruto tokorera bande miremo toreta magendero waziri Migos obangire kumira n'abarai bonse baitu ba mirimo ya serikali mumubuli asimu bwato barege voino turiyenjera abantu bakindwe promotion abandi bakonye bogwendere nandi turika abantu baita bange egara gusiyera be inju gusiyi waziri Migos korera abantu mirimo ngenje wansi rugo bakabona kwa barosiri inju yo kaboyire bakobarosie we are ready to work with you na go support consult abagaka consult abagaka bichikanisa mu nguru itumairura abantu bose ba PhD SDA Catholic and other denominations egere uburai ko sigitanya sai boko baraisi tusabire nsi yetu ya Kenya mulembe tusabira abarai betu bonse na inde ya sai itori uranya kwa bose byamu